Finqas minn xarejn tilfet id-dar id-dawl tajnejha tarbija li kienet baqlu biss ġimagħtejn biex jitwielet u lil żewġa. Din hija l-istorja ta' Christiana Kavi, mara ta' 33 sena minn Niġerja, li qattet l-aħħar xarejn fl-isptar Mater Dei wara li kellha tidħol Malta l-kura medika. Mawa News spjegat kif fi triqitha mill-Libja lejn Lampedusa mal-erba' tulieda bit-tama l-ħajja aħjar bejn sema u ilma xiber il-bogħod minn pajjiżna tilfet it-tarbija f'Ġufa. U daqs li kieku din it-telfa ma kienx biżejjed, l-isptar saret taf li fil-Libja qatlula lil żewġa. My husband is dead. And I said, my husband was kidnapped in Libya and my husband is dead. So during of this time, I'm not happy. Il-mewt tat-tarbija f'Ġufa waslet għal numru ta' komplikazzjonijiet mediċi fosthom it-telf tal-vista. Aħbar li natatilha meta ħarġet mit-taqsima tal-kura intensiva fejn komplet il-vjaġġ tagħha f'pajjiżna f'sala oħra fl-isptar fejn misset il-qalb ta' dawk kollha li ħadu ħsiebha fosthom l-infermiera Carolina Jus. Din f'xarejn tilfet kollox. Tilfet li telqet minn Niġerja, tilfet id-dar tagħha, tilfet it-tarbija ta' 8 xhur u nofs tqala fil-ġuf tagħha. Bil-problemi tek tilfet il-vista tajnejha, ftit ġranet wara saret taf li qatlula r-raġel ġewwa l-Libja, ġifieri il-mara ma kien fadlilha xejn. Ma' Christiana ltqajna 4 tiem wara l-miliet, ġurnata li mmarkat l-għaqda mill-ġdid mal-erba' tulieda. Sar magħruf li mara li kienet fuq id-dajsa magħhom ħadet ħsieb li tfal ta' Christiana jaslu qawwienu sħaħ Lampedusa u minn hemmhekk irnexxielha ssib kuntatt ta' oħt Christiana li tgħix f'Napli fejn ittieħdu tfal aktar tard. Bajnejha jixelu Christiana wriet l-apprezzament għall-għajnuna illi sabet f'pajjiżna. Anything I need, they give it to me, they take care of me like family. They not think that maybe I'm black or all this and that. I'm from Red Cross too. They come take care of me. If I need to call my children in Italy, they will give me phone to talk to them. So they take care of me very well. Fl-aħħar jiem saret ħidma bejn il-Gvern Malti u dak Taljan biex jittieħdu testijiet sa' DNA kemm tal-om u kif ukoll tat-tfal biex issa Christiana tinsab maquda mal-erba' titfal tagħha f'Napli. Każ bħal dan juri sinerġija bejn 3 ministeri, il-Ministeru tas-Saħħa, il-Ministeru tal-Intern u l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ikkoordinati mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Il-vjaġġ ta' Christiana f'Malta intemm iżda it-timbru li ħalliet f'ħajjet dawk li ltaqet magħhom żgur li mhux se jitħassar daqstant malajr. B'dawn it-talfiet kollha fl-isfond Christiana stqarret ma' One News li hija ferħana li Alla sema talba u ħaħsib lil ulieda li kemm damet Malta sabet nies li jenuha f'dak kollu li kellha bżonn. When I came this country, I don't wear any clothes. But now I get back, I get everything. I thank God for that.